Ni kenshi wagiye ubona ikoreshwa ry'amarobo muri filime zinyuranye. Ni inshuro nyinshi ubona imbunda zirashisha zonyine mu mikino yo muri telefoni cyangwa mudasobwa. Ntibikiri inkuru kuri ubu robo, imbunda zirashisha nizo zigiye kujya zorezwa ku rugamba mu buzima busanzwe, bisimbura abasirikare. Mu myaka mike ishize nibwo hatangiye gukoreshwa indege zitagira abapilote bita drone, nanone zikitwa UAV, Unmanned Air Vehicle, mu bikorwa bya gisirikare. Drone ni ubwoko bw'indege zikoreshwa mu bikorwa by'ubutasi bwa gisirikare bitabaye ngombwa ko hari abantu bahatakariza ubuzima, cyangwa se zikifashishwa mu kurasa umwanzi nta musirikare uhakandagiye. Ikoreshwa rya drone yabaye intambwe ya mbere y'ikoreshwa rya robo mu bikorwa bya gisirikare. Mu nyandiko ya Geek Magazine yatangazaga ko Minisiteri y'Ingabo za Amerika yabaraga ko kugeza muri 2019 robo zizaba zifite uruhare runini mu gisirikare cya Amerika. Kugira ngo bigerweho, Amerika yashoye yagera kuri miliyari 129 z'amadolari y'Amerika. Nibwo bwa mbere mu mateka ya Amerika hari hakoreshejwe amafaranga menshi mu gisirikare. Iyi gahunda inakubiye mu mushinga munini witwa Future Combat System wa Amerika wo gukora igisirikare kigezweho kandi kigendanye n'igihe. Muri 2015 BBC yatangaje mu nkuru yayo Killer Robots, The Soldiers That Never Sleep ko iyi gahunda Amerika yayitangiye mu 2000. Muri uyu mwaka nibwo Congress ya Amerika yemeje ko nibura 1/3 cy'ibimodoka by'intambara n'indege zirasa kure cyane mu bujyakuzimu bigomba gusimburwa n'ibimodoka bya robo ndetse n'indege zitarimo abapilote. Muri 2009 Gordon Johnson, umwe mu batanga amategeko muri Pentagon, icyicaro cya Minisiteri y'Ingabo muri Amerika, yavuze ko robo za gisirikare bazazifashisha muri misiyo zo gutata umwanzi ndetse no kumwica mu gihe cy'urugamba. Yagize ati, robo ntizigira ubwoba, ntizibagirwa amabwiriza n'amategeko. Ntekereza ko zizakora akazi kurusha abantu. Geek Mag ikomeza gutangaza ko byibuze muri 2009 habarwaga robo zigera mu 4,000 ziganjemo izo mu bwoko bwa Packbot Tactical Mobile Robot zikoreshwa mu ntambara Abanyamerika barwana muri Iraq na Afghanistan. Akazi kazo ni ugufungura inzira mu ntambara zirwanirwa mu mijyi, kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa bombe no gukora kandi kazi gakomeye gasanzwe gakorwa n'abantu. Kugeza ubu intego y'igisirikare cya Amerika ni ugukora robo nyinshi zikoresha ubwazo bitabaye ngombwa ko ziyoborwa n'umuntu, zikifatira icyemezo cy'uwo zigomba kurasa n'igihe zigomba kumurasira. Uribaza niba ibyo wumvisha ari byo? Yego nibyo. Ibyo wagiye ubona muri filime zitandukanye nka Universal Soldier yakinwe na Van Damme ntibikiri inkuru gusa, ahubwo biri gushyirwa mu bikorwa. Muri 2005 ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko Pentagon ifite umugambi wo gusimbuza abasirikare robo zikoresha. Ibi biroroshye kubisobanukirwa. Robo zituma umubare w'abantu bajya ku rugamba rwo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere ugabanuka. Ninde mubyeyi wakwishimira kohereza umwana we ku rugamba kandi ibyo yagakoze byakorwa na robo? Ahubwo twakwibaza tuti, niba imashini zigiye kujya ziyoborwa mu rugamba, aho iminsi yo kurwana hagati y'abantu ntiyabigana ku musozo. Muri 2015 mu mujyi wa Daejeon wo muri Korea y'Epfo, uruganda rukora intwaro rwahamurikiye imbunda ishobora kumenya umwanzi, kumukurikira no kumurasa, identify, track and shoot target, ibyikoresheje bitabaye ngombwa ko umuntu ayikoresha. Iyi mbunda bita Super Aegis 2 ishobora kurasa mu birometero 4 kandi ifite machine gun ishobora gushwanyaguza ikimodoka cy'intambara. Super Aegis 2 igomba kurasa ari uko byemejwe n'umuntu. Uyikoresha agomba gushyira ijambo ry'ibanga muri mudasobwa, agafungura uburyo bw'imirasire yayo, ariko ngo siyo yari yakozwe, ntabwo ari gutya yari ikoze. Aya ni amagambo ya Jung Suk Park, umwe mu bakuriye ubushakashatsi mu kigo cya Dodam cyayikoze. Yongeye hati, igitekerezo cyacu cya mbere cyari imbunda yirashisha, auto-firing system, ariko abakiriya bacu bose badusabye ko twakongeramo uburyo bw'ubwirinzi budatuma yirashisha. Ku bwacu kuyikora gutyo ntibyari ikosa, ariko abakiriya bagize amakenga ko imbunda yakora ikosa ikirashisha. Mu mvugo ye birasobanutse. Ese izi robo ziri gukorwa n'indi uzajya zigisha amategeko agenga intambara? Umunsi zizajya zigira ibibazo mu mikorere yazo, ntizizarimbura umuntu wese wazikoreye? Ibyo nibyo nibaza, nawe ndakeka duhuje izi impungenge. Uru ruganda Dodam rwatangaje ko ubwo rwamurikaga iyi mbunda rwahise rugurisha 30 muri zo, buri mwigura miliyoni 40 z'amadolari.
BBC itangaza ko ubu bwoko bw'imbunda bukoreshwa mu burasirazuba bwo hagati nko ku bibuga bya gisirikare bya Al Dafra, Al Safran na Al Minadi byo muri United Arab Emirates. Ahandi imbunda iri ni ku ngoro y'umwami muri Abu Dhabi n'ahandi hantu hatunganyirizwa peteroli, ibibuga by'indege bitazwi. Yang Chan Song uyobora imikorere mu kigo cya Dodam avuga ko imbunda zirashisha arizo zizaranga ejo hazaza, ko ndetse isi iri kwinjira mu ikoreshwa ry'imashini zibafasha kwifatira ibyemezo ubwazo. Nyungu Kwang Chang umuyobozi wa Dodam we asanga ukwifuza kwa muntu ariho hakomoka kuvumbura ibintu binyuranye. Yagize ati tubaho mu buryo butandukanye n'abandi, dufite umwanzi ukomeye w'umushotoranyi duturanye cyane, ubwo aravuga Koreya ya ruguru. Kubera guhora duhangayikiye kuba twagabwaho igitero, tugomba kubaka igisirikare gikomeye n'udushya tw'ikoranabuhanga dufasha igihugu cyacu. Intwaro yacu ntijya iryama nk'uko abantu babigira, ishobora kubona mu mwijima ariko abantu ntibabishobora. Ikoranabuhanga ryacu rifasha aho umuntu ananirwa. Ubwoko bwa robo zifashishwa mu gisirikare cy'ibihugu bikomeye ziterwa n'icyo bashaka kuzimarisha. Uburusiya mu ntambara buri kurwanira muri Siriya byabaye ngombwa ko bwifashisha robo zo mu bwoko bwa Uran-6 ngo abasirikare b'Abarusiya babashe gutegura ibisasu byagiye bitegwa mu gace ka Piramara n'abarwanyi ba Islamic State. Tariki ya 7 Nyakanga 2016 muri Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bwari bumaze iminsi bukorerwa abirabura. Muri iyi myigaragambyo nibwo umusore witwa Meka Johnson akoresheje imbunda ya ba mudahushwa yishe abapolisi 5 akomeretsa abandi 7. Uyu musore we yari agamije kurasa abapolisi b'abazungu gusa, nubwo hari n'abasivili bakomerekeye muri ubwo bwicanyi. Nyuma yo kubura uburyo bwo kwica uyu mwicanyi mu rwego rwo kwirinda ko hari umupolisi wundi wahatakariza ubuzima, mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 8 Nyakanga 2016 igipolisi cya Dallas cyifashishije robo irasa igisasu aho Meka Johnson yari ari kiramuhitana, nk'uko The Guardian yabyanditse mu nkuru ifite umutwe ugira uti Use of police robot to kill Dallas shooting suspect yo kuwa 8 Nyakanga 2016. Nta bundi buryo twari dufite uretse gukoresha robo yacu irasa bombe, tuyishyiraho akantu cya device gatuma ituritsa igisasu ubwo yageragaho wakekwaga yarari. Ari n'amagambo ya David Brown umuyobozi wa polisi muri Dallas yatangarije abanyamakuru. Peter Singer ukorera New America Foundation ndetse akaba n'umwanditsi ku ikoranabuhanga ry'imirwanire yatangarije The Guardian ko aribwo bwa mbere abonye ku rwego mpuzamahanga igipolisi cyifashisha robo mu kwica umwicanyi. Ubusanzwe ikoreshwa rya robo ryari ryihariwe n'igisirikare gusa. Iyi ni ishusho ikugaragariza aho isigana mu minsi iri imbere, cyane cyane ku mwaduko w'abasirikare badasinzira ari bo robo. Iyi nkuru tubafitiye igice cyayo cya 2, tuzavugamo robo zakozwe ariko zikwiriye guhangayikisha isi. Ibitekerezo n'inyunganizi ku nkuru nk'izi, ikindi cyegeranyo ufite amatsiko wumva twazavuga mu nkuru zitaha, watwandikira muri komenti.